Arinda Dickens no muhaba kizuru ko inamirra utwashanga hari Buhumuro Counseling Center ubuturiko gitanisi yona kumanyisa abantu ahaburire bomutwe ahakiro cha World Mental Health Day ekiri kujaguzwa buri 2010 ibyokwezi kwikumi. Arinda yatutebezo urugendo uko yatandikire kunyamarwa ahabwaka hehe kabanywane be umwaka gw'2018 nukukorwa mu muze. Nkabanza kujandika client abo kugira ngo nkani kwesa munonga amarwa kandi nanye addicted amarwa go ga affectinga mental health wera ntari kuteka je naba depressed na nabanywana bina benyine nangwa na family yo yonka naba depressed ngata kubasa kubagambira ngo bancenga haza amarwa go kuzana kutandika kuganywa nangwa ekeri 2018 senior 6 vacation ugu yagira ngo butekereza muntu muhashongeza muretire kutandika kunywa marwa abo kwejumbiro mu byo butegeki aho yagira ngo kakabaga muiha inshona hamisho ngo nga beginner ngatandika kunywa marwa kugira ngo nyongo muntu ngabanyine a little bit of low self esteem ya nganta kwechereza munonga konka aha university aho hati nyonga ndi umuntu urukunda kuzo mu political offices nkabanye simbaho GRC ya sondeba I have to kuhereza speech nyonga GRC hatshimwe niza kuzanta kugambara n'abantu kandi ndukutina kunkamarwa ngandi bangunga basakumya weshoni. Arinda nagira ngo kikamuretera yatandika gukora kubi omukarasi hamwe n'abanyabuzarebe ukutandika kubura kumwesiga akunahirize kunywa amarwa go n'aba addicted ine bintu ebyambireho byinji munonga ahubwo kuba ngatandikaga marwa ndikuza kujoininga omu year 1 umwaka gwo kubanza university konka hati noreba kunatandike kuba addicted icyo kubanza na papers nkanta zikikaje ngo kunabenye aho kuba ndi umuntu wabire ni kanyi n'ubwenge bwanje konka papers zatandika ko natandika kufuna za retakes hariho bo umuntu ari kutandika ko ihombandi ahubwo kushanga ngo akaba yaguhindura muze kandi yarga n'umbanywani be abo mugashonko ku Dickens ari kushobora kunaheze kugumana inyoma rwantyo umanya amarwani gakwiharevo gakuteka handijo hato bwire bwo kunatandike kunywa marwa ntaza kushangana shanga kandi ba friends banje banywani banje abinyene shahezo n'abanywani abari kunywa marwa manya hati ko kuba addicted amarwa utandikana no kweshara banywani bawe ningashemikago yawe abine sense nunje muno utandika kubeshara yoguma no kunda babo mu ghetto abamukunywa hamwe mbona abari kucenga. Arinda nashobora ngo ashaya muheru yatungire butandu wanyuma yo kugamba n'abazirebe akiciriza ngo nayitaga kuyambwa akabona kumureta muri Buhumuro Counseling Center ukutungo buhwezi ngo nubunyija kuno yambara nishango wa reducing amarwa ngogo mbere no gumanya reducing okashe kunga gumana ubunyango ngwihayo kamwihayo tebe so ntandika ngumana inyorija kusiyo bwire ubaye ngo apana ngogu bwire charenga so ba advising ngona shi ngati twakutwara nka counseling center mazima twari kugambira kanango kakarigaho taza mazima tunaye cyo ncombeni nyene ukushira kwe katwara mezana kandi kugendera hamusingirwe dini akajunwa obwahati akajuna na mara aho yarebire ngo amarwa kakabanga musisira chango kunizira nakunda munonga edini najunurwaha natandika hona fellowship abantu bagumamba zo fellowship eshiro twaza kubyama tubanza tuwa fellowshipinga hazananye nakunda rahanga. Dickens yarabarabuye namuze gwo kunywa marwa okuguma bakatera toshe nyuma ahi barukuruga kandi bamanyo buzubwabo barondo buyambi ombahumurza obanzo rebe aho rigire abo kuba uryo muri addiction aine the past ningashida the past yeye yakaberu nunji stani ija yamujakura yamukora muri addiction stani atura nakunda munonga barunji baza kureba abantu abestani rukwato bwiro bwinji n'abantu abarunji munonga abakubireno abantu bamani mbwenu wori yokwe ahero advice y'kuhereza mazima ronda nka counseling center
ningashi ne rehabilitation baze bakuhereze obuyambi. Arinda yahiga babetorera binesizo beki okuboreka rukundo kandi no kubatwara umbahumuriza ukongera kubayamba kurugayo babase kuhinduka. Za family z'abantu abari struggling na addiction ningashi jimize mibi icyo kubanza mutaka batwariza kubi ahabwo kuba tubo bacetire mu bonka abantu kandi nangwa abamwe benda kucirigamo konka kibakwatireyo bwenu icyo kubanza mubakunde nk'abana banyu kandi cya kabiri muborekena na kunde yo kugira ngo ikibagiremo ya den chibi konka babasa kucirigamo. Ubwahati abanyayuganda miliyoni 14 bino buriro bw'umutwe uburukuretwaho stress obworo ukose bitokoza bwongo hamwe n'inshonga izindi. Umutwe gw'umwaka ogu guri hamutwe gwo kurebuka ngo buri omwe yatunga obuhereza by'amagara bw'umutwe kandi no kutunga obuhereza umbwire ubwe bugwerezi. Ndi Olivia Kamsime abwa Tayari West omurembe